Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim wa ala abdil masil maud. Malfuzat, mga kabtangan sabda, mabarakat deng Hazrat Masih Maud Ibn Imam Mahdi alaihi salam, amin dia janji sin Rasulullah SAW numog akhir zaman. Intuhan na to nagdarapo sin kawasa dakula amin kawasa makajaib. Intuhan na to lando kapangandulan. Iwan yung mga sila amin tatap yung pangandol nila mon kaniya. Hipakita niya in pakaradyan amin makajaib. In manusia dunya ini, mawaya sila huminang kalilungukan ha mga bariman. In tiap-tiap satru yan, atas niya gidgironin ipon niya, karena simbungsin niya ha mga bariman. Sumakawa, in Tuhan amin bagay si mga bariman, salamaton sila deng hakatan kamumulahan. Iwan dihilan sila darogan hakatan perkala. Bedin na baha indayaw sin sukud si manusia, amin di niya butanan ing kagin niya kumaput patuhan ini. Itukbal tanyo impamarat siya na tumon kanya, bas supaya siya kakilahan ta. Hakatiluakan sin dunya ini siya raisesan niya, amin Tuhan bakas nagpaturun wahi marikako. Nagpanyata sin kusog si mga pertandaan niya marikako. Siya in nagpaturun kako bilang masimaud hadyaman ini. Wairon na Tuhan dugaing halangit ataw dunya ini, bot malingkan siyara. Isyu hindi mawaya magpalat siya kanya, tatap insiyayan di makadawhat karayawan, barakat iwan tatabangan. Nakatayma kami ding hatuhan na mo wahi amin simisin nagbiasin sa pantun matasuwa, bakas na mo nakita. Siyara in Tuhan ni sesa niya hakatiling kalalam, wairon na Tuhan dugaing ding kanya. Nakalando to ding kawasasin Tuhan, among bakas na mo piaglanggal yan. Iwan siya tag-atas. Nakalando in luag, iwan in lingkat sin sipat sin Tuhan. Among bakas na mo kita yan. Bunal niya, wairon mahunit ka niya. Liyo na sadya, bang di tumaayon, pakitab niya, iwan pajanji niya. Hangkan na, pang kau mangindua amon kanya, ayaw kau mawiya si mga sila amin awam, amin himihinang sara, deng hakawayaan nila, hawairon misan tumbok, deng hatuhan. Sila na yan imanusia bakas mulkaan, iban induaan nila yan, di pagtaymaon. Insalayan buta, wala kaya nugaraan pangatod. Insalayan miya matay, bukon buhi. Nagbutang sila sara, halupan sintuhan, amin hinang-hinang sa simbaran nila. Butangan nila had sinbaran-baran nila, in kakawasan sintuhan. Yung panganal nila, in Tuhan ini malamma, iwan way gaus niya, sin mga had amin bakas nila, hinang yaon. Mang biyadiin yung kagi nila, amore sa biyado ini, hinangon kanila, sintuhan, haparihalan nila yan. Sabang mo hitindugin sambahayang, suway kong magyakin intuhan mo yan. Sangat kawasa hakatan uno-uno pakaradyaan. Doon ang pamatay ma indua mo. Iban kasaksian mora ing kajayban sing kawasa sintuhan mo, biya sing kasaksi na mo doon. Iban tumtuma, in pagsaksi na mo ini, buko niyan hat sa jabakas, diungog hataw dugaing. Kita to diyan singgin hawabaran na mo. Biyadiin katayma si mga dua, sinhambuk tao, bang wairon pagyakin niya intuhan sangat kawasa katan uno-uno. Yung biyadiin, maawon in baya si manusia magdua patuhan, bat siya mapinda. Bangin panghati niya, haukuman sin alam yan, di mag-amoy ban sin maksud niya. Sumakawa yakaw tao maraw, intuhan mo,
siyain bakas nagpakantong si mga bituon hataas ayan hawirun tuko niya. Iban siyain bakas nagpaon sin dunya iban sing kalangit-langitan deng hawirun. Makapag-angan-angan pa ba ako sin insya wayron gaus niya dumihil kay mo sing kalalagihan mo. Imbunal niya deng nga sabab sing kasaan sin pamarat siya mo hangkan ko di kadilan barakat. Matuod ginisan amin makainuino hatuhan na mo. Sumakawa in mga ini pagkasaksian sadya sin mga sila amin mawaya pagdapuhan sin Tuhan. Sin tulos ihlas iwan halom pagtaat. Di ni papakitain mga paragkala makaajayb yaon pa mga sila amin di magparatsaya hakakawasahan niya. Iwan pa mga sila bukon bunal impamaratsaya. Matantud sa ngingi na sukod si manusya hindi niya misang kaingatan on hati Tuhan amin sangat kawasa hakatan uno. Bunal niya yung surga tanyo amunin Tuhan na to. In kalalamihan sing kita niyo yan doon hatuhan. So bakas na mo siya kita. Iwan ingkatan kaibugan kawakan doon kanya. In altay ni suwitod makawa. Misan pengkiaunan sin halga niya yan hang kahalga iwan sin hambok niyawa. Iwan amunay ni indublon suway bihon misan pengkiaunan niya ipagtabaro tayong katan tiwaywaan sing ginhawa baranta. Ya kau mga kulang kabus kawas na kamudagan maripapanso sin tubig ini. Karena ini kaig sin uhaw niyo. Amunay ni inpansul sin kawi manyalamat kanyo. Uno ba hinangon ko? Iwan biyadiin ba in kaagi ko? Bas supaya sumud paakal niyo in baita ini. Uno ba in agong amundahon ko? Hakarandanan mamaytay hati niya rin in Tuhan niyo. Bas supaya in katan kamo yan makarungog. Iban ubat uno ba ini pag-ubat ko hamano siya. Bas supaya maukab intayngan nila dumungog. In Tuhan na to amunin hag singkatan maksud tanyo. Bangko mawaya mahinang tagdapo ko sin Tuhan natantuha in Tuhan kay mo na. Bangko natutug jajakan niya ko. Bang mo kaya pasaran in pagjaga mo doon hat ato mo. Siya in magjaga kanya. Ibang pagangan niya in katan maksud nila. Sampai pabiyaon, wayron panghati mo bang bediin in kakawasan sin Tuhan mo. Bang mo yang bakas kihatian, wayron adlaw amin sumilak mon kay mo in magmasusakaw. Sabab sing kulang kabus ko hadun niya ini. Intaw ta kahalta, bang siya kelawaan hang kasulagsin, magdangol-ngol ba siya iba magtangis, insa kaulawlan niya mapatay na sa kinsum? Bang mo na isbat in altay ni amin jukupun sintuhan ingkatan kalalagian mo. Uno in sabab bang meta ko masubha mga parihalan sin dunya ini. Insa halga-halga alta amunin Tuhan. Bistatod maraw in kahalga niya yan. Bang bukon de nga sabab niya wayron ko. Lapay na yung pagkatao mo, iwan yung pangalta mo, iwan yung kataan may maksud mo. Ayaw ka mo sumingod, hati kang si mga hula dukaing. Amin mangandol sila hapangalta sin dunya. Biya sila sa pantunhas amin mawaya hapisak. In kabuyanan nila yan nakalando imbaba. Biya sa pantun mga willi, iba mga iro, kumaong patay hayop. Biyan di sa binhantang nila. Ilugom nila ipon nila paunod sin patay hayop. Imbunal niya, nakalayo na sila ding atuan. Simumba na sila pa mga manusya. Kumaon na unod baboy, iwan luhaya na minom alak, in sa kaula-ula,
inyaon di da makamula biya da sa pantuntuwig kanila. Pagka insilayan mangandol na sadya haparyasan dunya ini, iwan di na mangayo tulong tabang patuhan na insilayan miyatay. Iwan in ruhani simpag Tuhan limupad na deng kanila biya sa pantun manok-manok asang limupad deng hapukaran niya. Sakit ipul simpag sumba hapangalta sin dunya ini mimikit na halom sin pangatayan nila. Iban dimihil na kamumulahan halom sin kabuyanan sin ruhani nila. Hali kamu haipul ini. Wala ko nang lang kanyo sin pag-angan-angan nyo sin pangalta dunya. Sa subay mag-agad iwan sin mga sangkaan niya tartanto. Unin piyang langan ko kanyo am hindi ako mawaya maghinang kamo biya sa pantun mga manusya kewanan yan. Among mahinang banyaga sin pangalta dunya. Sampay kilupahan na yung Tuhan amun siya yung tagdapos sin katan pangalta. Bang sadya aon mata mo ipangatod, kakitaan mo, hati niya aon hambuk Tuhan, amin Tuhan tunggal. Puas din doon, ingkatanyan way halga niya. Di mo mabuklad in lima mo atau makumkum, sa ingasway aon izindeng kanya. Pagkatawan ini si mga manusya, amom miyamatay inruhanin niya. Sa lawi marayaw bang siya mapatay amin wala siya nakaagad kumatawa haparkalay ni.